Kakve su vaše impresije po dolasku u glavni grad Bosne i Hercegovine? Impresije su mi velike, pozdravio bih sve. Jako sam na, što se kaže, emocije ključaju u meni. Kada mi je Baho najavio da će se ovo desiti, želio bih puno da vas pozdravi. Ovo priznanje koje sam primio, zahvalio bih se gospodinu Topal Bećireviću, njegovoj porodici. Ovo pripada svim građankama i građanima Ulcinja koji su organizatori i tvorci Ulcinskog mundijala prijateljstva. I još privodim kraju, gospodin Topal Bećirević, jer ja sam totalno nepoznan čovjek u ovom svijetu, ja samo imam energiju, volju, jednu veliku neopisivu podršku svih građanki i građana Ulcinja. To ne može niko da shvati ko to dolje ne doživi. Dobio sam poruku od baka Topal Bećirevića.